umunezero mfise nawo kuyigorogota ku musaraba aho Yesu yabambwa yagaragaje urukundo mu bantu bose none uyu munsi umwana w'Imana nacho uyu munsi umwana w'Imana ai umunezero mfise nawo kuyigorogota ku musaraba aho Yesu yabambwa yagaragaje urukundo mu bantu bose we none uyu munsi umwana w'Imana nacho uyu munsi umwana w'Imana aho Yesu yabambwa yagaragaje urukundo ku bantu bose none uyu munsi umwana w'Imana none uyu munsi umwana w'Imana we ai umunezero mfise nawo kuyigorogota umusaraba aho Yesu yabambwa yagaragaje urukundo ku bantu bose none uyu munsi umwana w'Imana none uyu munsi we umwana w'Imana we umunezero mfise nawo kuyigorogota umusaraba aho Yesu yabambwa yagaragaje urukundo mu bantu bose none uyu munsi umwana w'Imana none uyu munsi umwana w'Imana yadukijije ububasha kumwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda yadukijije ububasha kumwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda muri we niho muri we dufise umucungurwa niko kubarirwa ivyaha vyacu we shengero ry'Imana muri we niho muri we dufise umucungurwa niko kubarirwa ivyaha vyacu we reka tubabwire uwo Yesu tuvuga uwo ari we reka tubabwire uwo mwami tuvuga uwo ari we niwe shusho y'Imana niwe mfura mubyare niwe mutwe niryo shengero muri we byose byaremewe niwe shusho itaboneka niwe mfura mubyare niwe mutwe niryo shengero muri we byose byaremewe uwo mwami ibintu byose ni Alufa na Omega ni ntabwo tubivuge twese ni ntabwo uwo mwami ibintu byose ni Alufa ni ntabwo mu bakozi b'Imana ni ntabwo kunahangwa ni ntabwo
Munyakabiga ninango niherezo, Mukamenge naho ninango niherezo, Ishengero ryose ninango niherezo. Yadukijije ububasha bw'umwiza, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Yadukijije ububasha bw'umwiza, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Muri we niho, muri we dufite ugucungurwa, niko kubarirwa ibyaha byacu. Iyo muri we niho, muri we dufite ugucungurwa, niko kubarirwa ibyaha byacu. Ai twagiye. Yadukijije ububasha bw'umwiza,